Moirang Assembly Constituency gi manung da hangliba relief camp sing chalai bagi thokliba isu asigi matang da nauza judicial inquiry amacha thabiu amasung camp sing asigi one time aid oina kaitharak balenga ki machinery singna yenthokadaba senfam MLA na yeli hariba asi shumoto case lokhalu haina khoi gi Manipur Pradesh Congress Committee gi ekhoi wangangloi Hareshwar Goswami na phongdokliba khoi Moirang gi leiriba isu sigi matang da uja kari wafam thambini Sigi matang de sumo to case lokhat pase akhoi ge kanona relevant oiba masida aina yam ngak pom dile ko yam thingak pa hai dai ko IDP sing je ware akhoi chaningai leita dana financial pressure dai thawi ala sire ga na haiba mayam yawe ko IDP ki paisa je swindle tawre je RTI na utlabne ba adu bawda IDP mayam je thola protest tawde akhoi na phangada bhag se TV lupa lak kuntham ki lei gre ga ne ko thum asuk lei gre ga oi da pa da ba hai de le na mi khara gi sendal lambi oi ra me je khang na bane ba hoi masi ye case not only for moirang khatri one ate ba ko hoi particular IDP lising ni phu je masi gi oina everywhere da thom ngani je masi khara khari loi thom ngani je aduna Mara ma khoi IDP human jal lage na yumna la ka ya sai bo khong na ga lak ta na assembly pham mi matam da khoi u gre security force ka thengna da na u gre ado ngasi kari gi IDP sing china sigum ba stage ro ba da tumin lei je kai no ai si ju yam chaw question ne hoi akhoi yeng cha ye CSO gi marak ta politician gi marak ta su adum akhoi ma se khana ra ga moina paisa cha thoi me am se FIR ma tawsi na tra mai mathak te inquiry ma taw gadam ni ga na khan bada tangai phada lei ba ko ada adugi mathak ta so khwai dagi noi tri de kai noi kanda aina ngasi lan pham ma da chang ga ai thawai tha da oi ta de ai thawna leina thawai tha ge se ai masi mi ko ding ma ki wa khalon ne haudung bau da ka ma da thok lon jal la tham ga khodan ta na ta ni ma ta na ri ba mi du da wa ba hen jal la di on jal lak ne adu bu khoi gi hojik lei ba sai gi ka ni lei ba phibam ji da si yong na tor bau da akhoi mayam na IDP ki support tok da bida nataga moina cha moi je hura manga tani da ga haira pham lei thok je sidi khara chumoi aduna mase mari leina ba IDP ki su moina semja ba organization IDP ki relief ki matang na semja ba organization association mayam lei dina ko moi ga CSO singa leiri ba even bar ki kambu ai tare Manipur da lei ba bar ki kambu sina su association sing je masina lo ki kambu sina su moi marak ta ki su thola ga help to biba machang ye bako ado si haide moirang gi honorable MLA ga IDP ga mungna bana te ba akoi gi miyam gi hakka IDP gi miyam gi phangjaga da ba hakka ko huran ma mayam ga mungna bane base aduna huran ma lambi de chatna leire haide huji buthu e ha da mayam loi chen thona rakta na thang pa ten pa da tan da kai na sora de angang ma sa mu mangre ai ko angang ma sa pitu ma chatpa su ngamdri ma huji bau thi bang dan lai ha ba kinom hai sora ji nau jing hai ba aduna sai gi masidi IDP ga moirang MLA ga natra contractor ga mukna bana teba akhoi gi Manipur miyam gi leijari ba mapangan duga adi huran ma mayam ga khoi ga mukna bana ba aduna masida di bar association du su masana moi gi magi bar association jo Manipur leiba ukil mayam jena mateng pang mi bam changdra ba adigi akhoi ju CSO su moina khoi da hairak ta ba yengdana akhoi na kai ino se kokomi na soidana gi su tawng ga drain khalli ko ado kari gi no noina so man tawro bi se ga na haibi bam changdra adigi akhoi mayam na sumaina harak ko targa di IDP manung dei su akhoi na press uni ne IDP gi mi am ta interview lorga chak thong ba bamun am ta interview lorga natraga maduda chakhum senari ba supervisor am ta interview lorga thumji moi gi stock data amdi lei roidro ade pochi thare khole haibagi file am leine ba aduda sida hari ba file ji chumra chumdabra na investigative journalism amadi journalist khara tawbi ba changdra adugu mamda tawdabida akhoi je kanom phang matamda moida atatai adum tahanba IDP dam atatai adum tahanba hurali ba gamu duna dum khala mai kauze yini dum phamba adugi poto la ga di mase akhoi gi samaj sida phaba leite ba ai haning je ayu je aje dum ko hura ma jena hodong ne na khallo ko akhoi na praja ne khala je akhoi na kaam na thon je la kwan ta na ga na ko ma warak ko ta ri ma akhoi de so on jala ka ne ba IDP gi mi de so on jala ka ne ba ka do na do hai do ga na ado IDP mathana taw la ga di adu phim du ta do ne ba ado IDP de ju chong thok piro CSO de ju akhoi mateng pangjani ka do pang do no UCM gi wan te ame ta da hai ru dum pang ga ka ni adu ga bar de gi su
ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯣꯇꯣ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯛꯇ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯄꯤꯜꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯨꯜꯂꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯃꯨꯜꯂꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯔꯀꯥꯟ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ